Mbunge wa Bori Mugambire Ndekere na uretia karima merogwetia mibango ya uthii na mbere ire yumba kugarura motoro mao kuma thirikari ya county augite kunenkirwa mirengeti na mandibuti tio maendeleo akiugaga abwe atekira indiria kuona mbeca cia mwingi ikithukangwa na mukari wa mero atikugunika abo kubaterere Ndekere aritie india kunenkanira basari icugoni kia Bori East. Kevin Kemathi ena inu. Ubungi wa Bori Ndikiri Mugambi no adita na mbere buru kumeneria mirandi yoke buru maturai no kulukira ngavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza kulukia mirandi yetumikire muingi runguru wa thirikari oweje ya county tubaruiri na bararera oni retwari Ndikiri kuringira muntu rundu wa matrix kuringira mpeno rundu wa mandu kuringira muntu rundu wa murengeti hiyo sitafanya rote na matrix rote na nyumera lakini na barabara turetera ndio garinga nyumera muntu oranga support oni muntu oroka ndetera maende nda support aruto nondora ndi bintu biranda terete na terete chestima arambire oni mbeze cyako kimakire bilioni yerende na milioni 800 Kuluki Mugambi witawa ya mubunge wa Bori atitekiria buruku na mirandi yete netumie kinyela ntubawe ontuku ondira mwingi baino batu wa mirandi yetu minturene oizio kulukira thirikari oiu botero ka market yera kunengora ngombe mwe bere botero ka kunengora mandi butu bweta au ikicheni barabara bokora loi barabara kumanjorota manga kinoria sindio ile gotorori sindio mwambie antwageta kumwona nyumera hiyo vitu yake ambe aikie barabara iliko eji barabara motoro ndikuma njoro iboro mwankae na mimi mairisaba atengeneze tokona loi barabara chionde chiaje ikitaje atengeneze mbele motoro gera kunengola chilingi 10 buga antu bebte wambire kuina tibi Buku aloi barabara ya diolokera ya bibi tukuru ikitaje ni kazi yake na oni nteronga maoni atubafubaru iflorera sibitale tia teringera roe muntu siwezi wewe muringira na mtu wa mwibu wetawana ale koito tabatabana MC wa Rurura Felix Kirenji wantu tugakira into tone budget ine na tubita mariekwa togwirwa rera kuri mo school CD class kitomba kuiwa kaire kuja kuretora mandibuti na mirengeti ontaburetoro class tugora ndo beto sasa sawa no to nauro mheshimiwa Ndikiri mbasara atureterete aje naibwa kana ndo kwa mheshimiwa Ndikiri mero konta kurukiri mbasa chia mbasari December ana baingita skuru kenda bona basare daiji lakini monkera daiji itiromba kuja ende turakarete tugoja MCS non to waziri ari oro nenkeri ngugeu akeja kutoa basare niteja next week bado tukamwenga etaka chwangu genge sasa sawa non to mheshimiwa Ndikiri aturetera mbe china mbe tugoja cha kwanka abongera na mwana wonde ojuriti basare county tukamwachiri ngijire guitia sasa sawa non to bechire chiro tuenda sio che milioni 5 lakini tutatoa retro milioni 3 anto beto na ndena atwe tugere tutekira no monga tonga na mbetsira chume kenda chumbo botete Ayao Mugambi aritekere ndiunga ciawe kire masukuru mwanya Bori East kire wajibwa kigina kiambasari yana barabati na kainya Bruna rainyilite bokire ashiari muno bukonie kana hakaiji na nyinyi vijana zikizeni jarui tetanawa naibo madaktari jarui tetanawa ni mwa injinia mwanamume ametairiwa wapi kishwa ndio anaotanani na haraka na anaotanani na hala mwanamume ni wapi ni kishwa na vijana niwaambie na wale wasema kwamba na vijana muthikire nyako leo gociarire akuije mutundu mwanga maguru hata hiyo kiti yako anajua anajua na mwana kwa hata usiarele wewe na nguo kwa hiyo wewe utawitana nayo usisalimie madha yako usisalimie rate madha yako ni mgonjwa ati nini sikuro utairiwa
ukatoka wajone nkora mote utola kuthiuruka tandoka barabara. Wero TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.